Jika kau bermalas-malasan di masa mudamu, maka tidak ada kata nyaman di masa tuamu. Special request Bos Dio Aditya from Peninju Banyuasin 3.
kau bermalas-malasan di masa mudamu, maka tidak ada kata nyaman di masa tuamu. Special request Bos Dio Aditya from Peninju, Banyuasin 3. Na, na, na.
menemani hidup dan matiku. Aku ingin engkau selalu temani masa tuaku. Aku ingin engkau selalu menemani hidup dan matiku. Aku ingin engkau selalu temani masa tuaku. Yes, I do the cooking, yes, I do the cleaning. Yes, I keep it on the real sweet till you eating. Yes, you be the boss and yes, I be respecting. Whatever that you tell me, cause it's game you be spitting. Best believe that, when you need that, I'll provide that, you will always have it. I'll be on deck, keep it in check. When you need that, I'ma let you have it. Tell the truth, I don't need that, yeah. I like the dirty rhythm you play. I wanna hear you calling out that like you know. Be on deck. Bersama
Uang dusun ini bos. Katakan sayang, mengapa begini? Sikapmu sungguh membingungkan hati. Jika kau inginkan aku pergi, aku siap jika harus angkat kaki. Cobalah sayang berpikir dewasa, kita harus benahi hubungan kita. Jujur dan katakan apa-apa.
Semakin menyalai, kakak
nyaman di masa mudamu, maka tidak ada kata nyaman di masa tuamu. Special request Bos Dio Aditya from Peninju, Banyuasin 3. Mengapa ku selalu tak pernah benar di mata indahmu? Mengapa ucapanmu selalu salah di tutupanmu? Aku tertipu kediamanmu yang ku anggap semuanya baik-baik saja. Ku tak menyangka di belakangku kau tinggalkan cinta